Kei te kaha whakahe tētahi wahine toa Māori I te ture a te papatongarewa e pāna ki te tapu o te wahine. Hea I ki taua ture me kaua te wahine hapū, te wahine e mate a maramāna rānei e whakatata atu ki etahi o ā rātou taonga. Kei a Heta Gardner ngā whakamahuki. Koenei te wharepupuri taonga o te motu e karangatia nei no tātou katoa. Engari kua kapi ngā tātou ki etahi. If you're hapu or pregnant, we invite you to consider coming at another time. Kua pōhiritia ngā whare taonga ārohe kia haere ki te papa a ta tiro wai I ana taonga kaore I te whakaaturia ki te marea. Kai roto ngā taonga Māori I taua whakaaturanga, engari ko te ture I whakaitia ai e te papa kia aro ia ki ngā tikanga tapu mō ngā taonga. That interaction or encounter that someone may have with the taonga in the room can leave them with different impressions. Engari kei te kaha whakahe a dona awatere huata. Those iwi should never have given permission for those taonga to be viewed. If they were then going to put restrictions on women, I'm sorry, but I don't accept it. We want her to be well informed about being prepared to have an encounter should that take place when they're in the Taonga Māori collection store. Engari, kaore tēnei wahine toa ōmua I te whakaai. Things change, and it used to be a time in the Middle Ages where women were burnt at the stake for being witches. And we've got to be careful today that we aren't holding on to practices that just demonise women for being women. E ai ki a te papa, ki te korenga tikanga e pā ana ki te tapu e aro hiake, ko te utu ka whai mai. Kaore te minita mō ngā take toia Chris Finlayson I hiahia ki te whakaai, ki te whakahe rāna e ngā mahi o te wharepupuri taonga. Ko tāna he wai ho mā te papa, wā rātou ake tikanga e whakarite, mō e nei mō kaupapa. Hei te ramarama ka tū te hikoi ki te whakaaturanga. Heta Gardner, te karere.